ade awmen hama komme mihek wese beenum we tawaf kromun dairu hajur dasadu bosde awun terege biti zuwanum gaga waruhuri befulum tibe enkom waanama befulun nan hama ke kiwoji hida angosken tanan hama hemmi hun ewle gota gadada wadekan kurevidan ekorgo befulum tibbe awun terege ekama ei rangalu kametto ei suwad rangalu kametto ad ilmeri midalwani rangalu kamen none rangalu kamen none vidalwani ekotkas ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar fana vidalu bas fulak mana gawe ei umar fana kalen fana ki gaga waruhuri befulak yene tak gaga waruhuri befulak kalen fana ha ei kon zamane ei wor mihum asmadwan ajra rasud karya mihum bodi kurogaga nulu washa kalen fana tankole divada ko fana bos devasha henuniya aibisa devum fuddawada washa noni ishara kurum fuddawada washa etana mihum bodi koggen nulu washa egwane ki muslimunna ondaguwa ka debbes komen koro washa me tawgon men gada hada betana gos ajra rasud bosten ole algonnan faratu muslimaka gelumeli vijiya faafirwan ehme ma ekan algon men koggen nuwan emane ki hajul aswad ko bostino ki ei hama kommen korenji hekamen non kommen korenji hekamen eoti tin kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwafa en ekkama kiwes anekama kabure waki derakama kannoy e halat niya kura gotun hama sawabu gotun hama tafatenne may nabiy sallallahu alaihi wasallam kale fanuge jamal kologa innawagen tawaf kurwa appulu gonna asakulum ishara kurwa febu ehma agumenna vese vifase hoy ege rakkaateri go hemmena ondagunu wagen e iftiyar kurun molitri amay ko tar rukun dia mani gos mihun bondi eta hengonna wagtega boste ulmaki boston maaf koroba ai ajjessa nota bisadan ulmaki egotka besko gen wane kamenno durun ama higamon gos hisaba arahama kiyangonna dua rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar mi dua midalum ngas halul sadah me badanwan